izoba rya nyuma bazyo parishi ya mabono muri Ibanda ebireneja guzekiro kikuru cyayo echa parish day hamwe na no kujaguze kiro kikuru echa Pentecost umukuru w'abakuristo ahabwa diocese yambara kandi urwebembere kitongore cyamize cya national roto mu ihanga engineer Dr. Silva Mugisha nuwabira ryo mujenyi mukuru ashabira bebembezi bekereziya okwagira za program za mukuru w'ihanga okongera Omuranga ogwo kurwana sobworo maka ngoro president ariko parish government model mucyagire kandi cyo twenda kureba ubwebembezi bwitu mukabo ubwebembezi bekereziya ukutubasa tutamamani tukareba what other efforts isubasa tutaho tukongera intasia ombantu mukuru w'abakuristo nagirangwa makaga gumaga ryo mu bworo n'ikigumira maramizo na munonga umukombekera mukama ubu kureba ibituge bitukora mpaha akarga yakasente katirire yo kahangu nabo ushaka abantu bitubabura ijumba abatireki sete kurungi nicyo kureba ombuke bwabo ombufufu bwabo bwenshaho nabo babona kuya isente z'abaheza bikira Mariya okujaguze kiro cya Pentecost amaramizo gona go mu parisheji gerundine akwakira mutumo rwera hamwe na no kuhingurwaho Pentecost ya mutumo rwera ikaba yo mutano twaraza kwize konka kureka bayakira mutumo jizota orwera amina songa mitwe na nyanyize wetu twakira mutumo rwera na nito twijuke okwimurwaho kwitu ni kutwara muka Pasika ogwakoze isaka gishaka okujumera abarwetango n'abebembezi b'amadini bakatandikaho amaramizo kwiba abantu konkoije ozo mu kanisa ohurire mbakugira ngenda mu church ya Pastor Gundi Pastor so Bishop so. The church does not belong to a person. The church belongs to who? Jesus Christ. Kwa urangu church yawe y'omuntu. Ejo church atakajirota utakagiza amina. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe. Muture niyo murongore